Pre nego što je postao Konstantin Veliki, Rim ga je držao pod kontrolom. Ali upravo taj mladić iz Naisa promenit će sudbinu carstva. Rim je verovao da zna odakle dolazi moć, iz starih porodica, iz legija, iz carskih palata i iz gradova u kojima se vekovima odlučivalo ko vlada, a ko nestaje. Ali jedan od najmoćnijih ljudi u istoriji Rimskog carstva nije rođen u staroj prestonici. Rođen je u Naisu, današnjem Nišu. Njegovo ime bilo je Flavije Valerije Konstantin. Istorija će ga zapamtiti kao Konstantina Velikog. Zazvonite zvoncem i pretplatite se na naš kanal za još ovakvog sadržaja. Na teritoriji današnje Srbije rođeno je čak 17 rimskih careva, ali nijedan od njih nije promenio svet kao on. Konstantin će promeniti Rim, promeniti položaj hrišćanstva i ostaviti nasleđe koje će oblikovati Evropu vekovima. Ipak, pre velikih pobjeda, pre Milvijskog mosta i pre Konstantinopolja, postojao je dečak iz Naisa, rođen u provincijskom rimskom gradu, u svetu vojske, granica i imperijalne politike. Njegov otac bio je Konstancije Hlor, rimski oficir koji se uzdizao kroz vojsku i državnu hijerarhiju. Bio je čovek carstva, discipline i granice. Vremenom će postati Cezar, a zatim i Avgust, jedan od najviših vladara rimskog sveta. Njegova majka bila je Jelena, žena skromnijeg porekla. Konstantin zato nije rođen u jednostavnoj carskoj bajci. Njegov život od početka je bio vezan za svet u kome su porodica, ambicija i politika bile nerazdvojne. Krajem 3. veka Rim je bio ogroman, ali nestabilan. Granice su bile pod pritiskom, vojske su podizale i obarale careve, a stari poredak više nije mogao da drži carstvo kao nekada. Tada se pojavio Dioklecijan, vladar koji nije želeo samo da upravlja imperijom, već da je preuredi. Godine 293. stvorio je tetrarhiju, sistem 4 vladara, 2 Avgusta i 2 Cezara. Na papiru to je trebalo da donese red. U stvarnosti svaki podeljeni presto nosio je jedno opasno pitanje. Ko će na kraju uzeti sve? U taj sistem ušao je i Konstantinov otac, Konstancije Hlor. Sa njegovim usponom i mladi Konstantin postao je deo velike političke igre. Završio je na Dioklecijanovom dvoru na istoku, gde njegov položaj nije bio položaj slobodnog naslednika, već neka vrsta političke garancije. Bio je sin važnog čoveka i baš zato je njegovo prisustvo na dvoru imalo težinu. Dok je Konstantin bio blizu cara, Konstancije je morao da ostane veran poretku koji je Dioklecijan izgradio. Ali taj dvor nije bio samo mesto kontrole. Bio je škola moći. Rim ne pokreću samo zakoni. Pokreću ga vojska, poreklo, čast, propaganda i sposobnost da ljudi poveruju da baš ti imaš pravo da vladaš. Na Dioklecijanovom dvoru Konstantin je nastavio obrazovanje, ali njegovo pravo obrazovanje bilo je mnogo šire. Bilo je u vojsci, u ceremonijama, u pohodima, u posmatranju ljudi koji se klanjaju moći i ljudi koji tu moć žele za sebe. Sticao je vojno iskustvo u pohodima protiv varvara i Persijanaca. Učio je kako se carstvo brani, ali možda još važnije, učio je kako carstvo može da se osvoji iznutra. U vreme njegove mladosti dogodio se i veliki progon hrišćana, najteži progon u rimskoj istoriji. Konstantin je tada još bio u senci Dioklecijanovog sveta. Posmatrao je carstvo koje pokušava da slomi veru koju ne može da kontroliše. Možda je baš tada naučio jednu od najvećih lekcija svoje epohe. Sila može da osvoji grad, može da uplaši narod i može da ukloni protivnika, ali ne može uvek da pobedi ideju. Tu počinje Konstantinova posebnost. Bio je dovoljno blizu centru moći da ga razume, ali dovoljno daleko od stare elite da ne bude njen zarobljenik. Dok su drugi u Dioklecijanovom sistemu videli red,
Konstantin je mogao da vidi i njegovu slabost. 4 vladara značila su 4 centra ambicije. 4 naslednika značila su budući sukob. Još nije imao Rim, još nije imao Zapad, još nije imao znak na nebu i još nije imao Konstantinopolj. Ali imao je nešto opasnije. Znao je kako carstvo funkcioniše. Zazvonite zvoncem i pretplatite se na naš kanal za još ovakvog sadržaja.